Danko naliyeza lenhlungu mawedini. Guys, silungisa umzimba man. Silengusa umzimba. Izawukhala ithebula. Ikhona into ezayo. Yeza umgqibelo, leyokhala inqina ngoba ngathi ugijima ihashi. Siya eqhaweni madoda. Siya eqhaweni. Siya eqhaweni. Kuthiwa imoto ilandelwa luthuli layo. Siya eqhaweni guys. Kuzawuqhuma uthuli. Siyavavanya ngone yabona nani. Siyalungisa nje phana phaya. Indoda izawugabha istiff papa. Kuba iqinanga kakuhle. Insuku zibaliwe, few days to go. And the big team is playing. And my team is playing. Both of my team are playing on Saturday. Yeah. Love and peace. I'm a course for life. Ayadlala eDurban. Chippa United. Ayadlala eMonti. Namazulu. Saturday sabe sisesgudini ngapha eBizana. Sisithi hamba kahle emkhonto. Hamba kahle emkhonto wekhosi. Khawuyosibuzela basenzeni na. Oh, senzeni na. Senzeni na. Senzeni. Senzeni na. Senzeni na. Senzeni. Senzeni na. Senzeni. Senzeni na. Senzeni na. Senzeni na. Sobe sithi hamba kahle emkhonto. Mkhonto wekhosi. Abaphila abantu. Abaphila abantu. Oh. Ngabana uyawuphinda utsho na uthi mkhuluwe be live. Ya Khosi Nation, ya right kumnandi. Ya. Kuyanyamezeleka. Kuyanyamezeleka mayibona nepha. Guys, if you are around town, East London, ubunibonile nje ndimiss. Ufumana itikiti le Chippa United. Chippa United is playing Saturday namazulu. Entertainment ezabapha izabantswempo kakhulu. Uba unibonile itikiti yakhona guys, into esikhuthazayo amatikiti makayothathwa e-stadium egate ayakhutshwa qho ke amatikiti. But awunofika ngo-4 bri igame uzofika ngo-3 igame iqala ngo-3 ukuthi uzofuna amatikiti egate. Kungabi na discipline oko. Fika early uthatha amatikiti yobukela imatch. So amatikiti akhona besikhuthazile guys. Sathi please abantu abangabacela amatikiti ngabantu abangaphangeliyo nezistudent. Khawuxhase iteam ukuthenga amatikiti. Xa usupporta khawukuxhase guys ukubhatala amatikiti. Wohlulo ke ngonothenga iskipe eseteam kodwa sowuphiwa itikiti le VIP. Let's go in numbers. Let's support Chippa United kwiphondo leMpuma Koloni. Danko.